Assalamu alaikum. Mbalma salame on baw be fu kawni wula. Maître Badira Badini di sabari kanye nan beni belbele do to ngum na kala an ñoo ci inshallah abe bara flale ke ma bara fla ke ngelen be ko le no kele o tasrifiye to kelema o ni dona dugura ba fe mo ko kasi ka ikudon ye kalande ne sa walma be jamana min kono ba fe ka be bara da mina jamaka chaya client ka chaya ka na folo soro kera commerçant yo akera warñin la yo akera be sene be mengan signale kera butigi ferelo be fen fen ke ni mako be jamakura abara bayin ati balila wa iko de be jamma we sangan wati be walma ni karamo ye abara walma itara jamana kono karamo yara abara ban ni jamakodo inshallah on warbe na koy on warde be na yana ma doni ala to nyefola ma nyina fe aw ka abonné nga chaîne kan naw abonné na kana nyina ay notification like pour que ambe video minu blashin wala ka se kusoro aka na nyina ka clan ka partager walsa ambalma wala no ka se ka bwa kalama ni ka se ka nga video nta kuma ko dlanay bashita be bara choko jume bena bismillahir rahmanir rahim sebe chien tan ani kononton ibna aj ayla lu somo gasu sebe chien tan ani kononton ibna ajibliya mikailu sebe chien keme ani tan ani kire ibe chenchen nyini min sanyan no kosobe ba flanka laje ka ko ka gbe para ibe soro ka parfum nyini kefi walma anbar ibo de bla nashi kono na ya bla nashi kono ka ban ibe klatum ka bla chenchen fanana ka nyagami ni chenchen ni ka soro ka chenchen yere ke ka kulu jan seba ka aja ila lu somo ka su seba ka a chemen chela mimun mimbe na nyaba yelen na ibe kala nyini doye wala ibe soro ka nashi ni muda mene ni fajar sili ka bay ba wurdi walma sufela wala ibe se ka wurdi na soro ti se ka wurdi ka ban fajar fe na soro jago ube ko dole kara uti sege soro yi ay ba bara sufe du pleman fe ka ta 3h du matin ka ta se fajar ma iba bara wakati na o ya bara ke chuko foloi na soro ma ko be mo jamana abe burdi chuko jume ba burdi shen wa duru ani shen keme saba ani binani ani woro lombe sufe inshallah ibe kle wolo fla soro rat mawtuma a diye be mangame mo be giri kan mo be ikon be ko kura ibo nya soro ko ibi here soro kosbe aywa ana chuko fla na we muye mais ni clara a waduru ni kebe sabani biduru binani woronna ibi ajibili ya mikailu wurdi shek wakele ni kebe ntan kire yo choko bani anna choko fulana ka ta darsi wakele ka tabla wa konontoni kebe konontoni bi konontoni kana dafa wa keme de pasati sika wa keme sama adan wa konontoni kebe wa bi konontoni walma ka dabne wakele fuka tai ni bi fe ko de bara war ko yisoro edu mako be war na gbeleman ka ko gbelen dodla asoro yoro ti fe juruta yoro ti fe ita do ba ke choko mena moko to ka ala wele de teme ka ala wele nala sona iba soro iba ke choko jume be kulu jan sebe chenchen kan ko mo choko akele difference ye mi edro ibi kala nyini do warne iba haradu do ni clara ibna soro ka burdi ale be burdi juma shu damali ale ti burdi shu bansawna ebe nashimu ibi burdi damne ba burdi shen watan fulani kemena ni biolo fulani nani inshallah wakilin ni wakilin soro aji ay lalu sita mugashu ni ya wakilin soro ibi joye ibina ajibli ya mikailu wurdi shen keme ani shen tan ani kele a wakilin ngin bera ni nana klat mamna watan fulan na ibi keme nan ni biolon fulani nani ni ibale wurdi ni klara le ibi soro sanka ajibli ya mikailu wurdi tuguni shen wakilin ni keme tan kele o yo bara joni agacha la fe ya bara juma mina yana juma kumbe ima ko be warmina ala bo laitiga kono sika foitara nya dawo masami koso ala ka baraka do ala kema wi assalamu alaikum